hello my people, how is everybody? Meze gute abantu bose bakurikiye ikiganiro kiri guca kuri POV Entertainment. Bonge ngira ngo tuganire ku bintu kandi twihuse ibintu nibaza ko buri muntu wese uri bukurikire bari buze kumufasha cyane cyane urubyiruko cyangwa se urwaruka. Muri make ibintu ngira mbaganirize ni ibintu biri kuba muri aka kanya kandi buri umwe wese nibaza ko abakurikira social medias bafiteho amakuru amwe namwe kandi nibaza yuko umuntu wese arakuramo isomo mu barebuze kudukurikira. Mu rwango hariho abantu muri minsi bariho bitwa aba influencers bari ku social medias bakoreraho ibikorwa byo kuba bakangura urubyiruko gukora ibintu runaka. Abo bantu abenshi muri bo simuze kari bose, abenshi muri bo bari gutwara urubyiruko muri negative ways. Urubyiruko muri negative ways gute? Ngo hariho abantu bagenda bagakora ama space kuri za X yarizwi nka Twitter, basanga abantu bari gukora ikiganiro cy'amasaha 2 cyo kwangisha umuntu umwe cyangwa se groupe y'abantu abandi. Nukuvuga ngo ikintu cyo umuntu wifata agafata umwanya wiwe akangisha umuntu cyangwa se akangisha groupe y'abantu iyindi, ibyo bintu wundi mu magambo make yabyitwa ingengabitekerezo, ko umuntu uri kumushyiramo ibitekerezo bwiwe atarafite. Nukuvuga ngo ibyo bintu muri aka kanya ni ibintu biri kuba cyane kandi bigakorwa n'abantu. Most of those people, let me tell you something, ni abantu bagiye bari hanze y'ibihugu cyangwa se bari muri za diaspora. I'm not gonna fear to talk about this kubera yuko ni ikintu kiri kuba kandi nibaza yuko tugomba kukirwanya nk'urubyiruko dufatanyije. Mu gihugu cy'u Rwanda ho reka turebe muri uru Rwanda ibintu ukuntu bihagaze. Hariho ibintu bijya kumera nk'amakipe, ugasanga abantu bafite groupe runaka kandi bafite groupe runaka, ngo ni groupe zihora zihanganye. None muri aka kanya byageze ku indi ntera kuzamo ikintu cy'amoko. Ngo ibintu nk'ibyo bitangiye kuzamo ikintu cy'amoko, abantu bose ndibaza ko bazi ko ikintu cy'amoko ahantu cyagejeje ibihugu byacu biri hano mu karere ka East Africa. Ibintu by'amoko byagiye bidusubiza inyuma cyane, bitwambura abacu. So ni ikintu nibaze ko twakarwanyije twese hamwe, urubyiruko, abakuru, aba officials, abantu bagiye bari mu nzego zigiye zitandukanye, bakaba bafata ingamba icyo kintu bakaba bakora iki, bakirwanya. Nukuvuga ngo muri kiganiro ntituri buze kuvuga amazina y'abantu runaka ngo tube twabasha kwenda kuvuga ngo mentioning amazina y'abantu runaka, ariko nukuvuga ngo hari buze kubaho wenda gutanga ingero z'ibikorwa bagiye bakora, kugira ngo uba umuntu nimba umuzi nta kibazo wora ushobora kumuvuga cyangwa se ukamushyira muri comment niba wumvise icyo kintu yakoze, uvuga ati umuntu akoze icyo kintu n'uyu. Nukuvuga ngo hariho abantu bamaze iminsi bakora ibiganiro, ugasanga umuntu akoze ikiganiro kuri let's say YouTube, afite ikiganiro gifite isaha 2 cyangwa se 3 nibirengaho hejuru, ugasanga umuntu akoze icyo kiganiro ari kubwira abantu ibintu ati ngo umuntu uva muri uno muryango ati yakoze iki. Guys, umuntu kumushinja icyaha hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se no hano mu karere k'amategeko bura yacu ajya kuba amategeko amwe, ngo umuntu kumushinja icyaha hagomba kuba hari icyo bita evidence, kandi ukaba unemererwa kumushinja. Ntago rero umuntu wese uzari agashinja icyaha, nimba ari ubuhamya umuntu abutanga ahamagawe na police cyangwa se court kaguhamagara ati uri umutangabuhamya, urutanga ubuhamya hano. Wifata ukajya kuri YouTube ugatanga ubuhamya bw'umuntu ngo hari icyaha yakoze cyangwa se umuntu mu muryango runaka hari icyaha yakoze. Ibyo bintu sinatinya kubyita ko ari ubujiji cyangwa se kudasobanukirwa, cyangwa se ugasanga umuntu niveau d'étude yiwe iri hasi. Muraza kunyihanganira nakoresha amagambo azagusa nka specifying ku bantu runaka, uko nta kuntu umuntu ashobora kwifata ngo avuge ati njyewe amazina yanjye n'aya nje kubabwira ibyaha se umuntu runaka yakoze. Does it make sense guys? No. Nuvuga ngo tugomba kwifata nk'abantu bize basobanutse, tukamenya uburyo twitwaramo muri situation duhuye nazo. Kandi ikindi kintu abantu baba influencers, hari abantu bagira izina akagira big name, ugasanga agize big name ariko atayihandoringa, ugasanga big name iramuruta ntiyayimanaginga. Rero icyo kintu usanga abantu bahura cyo, ugasanga iyo big name ije na niveau d'étude iri hasi. Ibyo bintu bigenda biba affecta sana abantu bameze nk'uko kandi muri entertainment ndibaza ko abantu barahagije, umubare wabo ni umubare uhagije. So guys, ntitubakurikire izo space bakora, ntituzumvirize, kuko bura hari ikintu bita kuba intore. Ngo umuntu nimba uzinguriye intore ntigute ukurikira umuntu kwanza utiyerekana, utaziti ibyangombwa bye ni ibihe, umuntu utazinga izina ryiwe riri muri passport niri. Hariho nk'umuntu nibaza ko ndibuze no kumuvuga izina bamwita Godfather, umuntu ari kuri Twitter cyane, ni umuntu uri kuri Twitter cyane. Uwo muntu abantu bazi identité ziwe baratubwiye ati n'umuntu agenda rakura no mazina muri passport n'ibyo, kuko uwo muntu agenda agafata urubyiruko utwana tw'udusore tukirangiza izi université
akadushyira hariya tukavuga ku bantu runaka dutoza icyo kintu, kandi icyo kintu bimaze kuba nka training bari gutanga, cyangwa se ugasanga ni nk'ingando ari kubaha. Ni ukuvuga ngo icyo kintu ni ikintu nibaza yuko mu rubyiruko tugomba kurwanya kandi twivuye inyuma. Hari n'undi muntu nawe turimo uwo muntu we, ariko icyiza uwo muntu aragerageza. Buriya hariho abantu bagira limit, ugasanga akora ibintu by'abantu badasobanutse, ugasanga agira limit. Hariho undi muntu bamwita is this guy go by which name, let me check it out. Bamwita Descartes. Yatangiriye ku izina ngo ni Descartes Vevo. Nuvuga ngo uwo mujama nawe afite ukuntu ajya kuri izi mbuga nkoranyambaga agatuka abantu runaka bafite n'ibintu bamaze kutugezaho hano mu gihugu cyacu. Yakoze ikiganiro avuga nabo umuntu bita Coach Gael. Ku bantu bazi Coach Gael ni umuntu muri entertainment afashe runini cyane muri aka kanya. Yaragiye akora ikiganiro amwangisha abantu. Icyo kiganiro nagikurikiranye sana, amwangisha abantu, avuga ibikorwa by'uburyo, ibikorwa biciriritse, avuga uburyo ibikorwa byari bikorwa ngo abantu bakarwanyije. None ndavuga ati nk'aba bantu ko imbuga nkoranyambaga zabo nimba ziba ziri ku mazina yabo bwite, ndibaza yuko ibigo bishinzwe amaperereza byajyamo bikiga kuri abo bantu, kuko umuntu ufata umuntu uri guteza imbere igihugu ari iyo mahanga ari kurya za pizza and whatever I don't want to mention here, akaba ari muri ibyo bintu yibereye muri ibyo bihugu by'amahanga, ugasanga ari gufata abantu bari mu gihugu bari kugikorera, bari kukirwanirira, agashaka kubangisha bagenzi babo. Icyo kintu ndibaza ko ari ikintu twakarwanyije nk'urubyiruko. Kandi ikindi kintu ndakigarukaho, ntitubakurikire izo space. Nazi ko nakora space abona abantu 5, nabona abantu 5, do you think azagaruka? Apana. Ngo abana bacu mwishaka fame iri crazy, fame iri mu buryo buri negative. Ni gute wibaza yuko ushaka gukurikirana umuntu ubwiwe bakubashye ati no muntu ko mu chatting on Facebook, on Instagram and whatever, uzi amazina yiwe, uzi ababyeyi bi, uzakomoka, icyaha yakora uzi yakurikiranwa gute, uramuzuza adresse ziwe. Ngo twebwe bundi ikindi kintu nk'umuntu w'umunyarwanda cyangwa se umuntu wese waha mu karere, ugomba kumenya ngo umuntu amazina yiwe ni amazina yitabiraho mu gihe ahamagawe n'ubuyobozi, yitabiraho mu gihe yagiye gutambuka ahantu runaka mu bibuga by'indege cyangwa se kwambukiranya imipaka. Ibyo ni byo zina ry'umuntu tuba tuzi, kuko niyo mazina akoresha turi gufata umuntu ku cyaha ashinjwa, ko bareba muri passport aho bati n'umuntu ari kwambuka ngaha yitwa gutya. Ariko umuntu bita ngo Godfather niyambuka avuze ati yagiye muri Tanzania kiyehe cyangwa se agiye muri bihugu bya Europe, umupaka tuzamutega gute tutazi ati amazina yiwe nayahe? Which means abo bantu ni abantu bari guscaminga urubyiruko, they are scammingers. Kandi icyo kintu ni ikintu nibaza yuko bagomba guha umwanya. Kandi you guys pay attention, n'abandi bantu bose bakorera ku social medias, mushakisha uburyo bwose musharinga ino message ngengejejeho abantu b'urubyiruko n'abandi bantu bose bari bukurikirane kino kiganiro. Mugende mukuri icyo kintu, ni ibintu bizadufasha, bigafasha n'abana bacu, kandi tugacira neza n'ikibuga babyitanga imihanda. Guys, ibyo bintu sinzi iyo mihanda wayiciye, sinzi n'uwayiharuye, ariko nanjye ubwo ndagendera muri uwo mujyi, kubera yuko ibyo zina abantu bashobora kuba bumva. Ngo nkeneye iyi mihanda bita imihanda, ntazi uwayiharuye, tuyiharure neza basi, natwe tugerageze dukisha ibintu mu buryo ibintu bigenda uko byakagenze. Reke gucreating ikintu cy'urwango, ibintu by'amacakubiri, ibintu byivugana nabi no kwangishanya bagenzi bacu hagati yacu ubwacu. Ugasanga umuntu ubunezerwa ngaruko mugenzi wawe nimba ari utuviews yiboneraga kuri YouTube yatubuze. Ibyo bintu ni ibintu bitakaranza abantu b'intore, kuko ubundi bavuga yuko umuntu nimba ari intore aba yaratojwe. Ubutore urabugenda nawe ugiye hose, ugomba kugumana ubwo butore, ntukurikire umuntu utaratojwe. N'abantu si n'intore mukurikira. Ni gute mukurikira abantu badafite aho babajyana? Ibyo ni ibintu tugomba kumenya ati ibi bintu bigomba guhagarara, kandi bigahagarara atari ngo bihagaze by'igihe gito, bigahagarara bihagaze. Ni ukuvuga ngo uru ni urugamba twiteguye. Hari abantu nzi neza yuko bari ready to fight, kuko dushaka ko uruganda rwa entertainment yacu ruba clear, ibintu bikajya mu buryo nk'uko byahoze, apana inzangano, apana ibintu by'ipingana. Ndibaza ko twacumbikira aho ngaho, kandi nuvuga ngo urugamba ruzakomeza. Guys, thank you so much for tuning in on POV Podcast and Entertainment. Mudukurikire, mudukunde, musharing ubutumwa bwiza dufite. Thank you so much. Ciao ciao, we love you so much. Bye bye.